Hello mayam kamain tawnari mayam su nungairamgani haina thajai akhoi su adum nungairi the mayam aina India laktri aida aina pana machanu pase dum vacation mashama puningba adum aduduna akhoi Wisconsin da kamu chatli haji thoke tawri ko samse eganta da koklu raga nangdre da samse dryer da su kanghalak panga maktre duna dum khudai mate kama jesal lagala isini adum chatpada su adum mathang adum utlake mayam da su phangna siko मैं मकोई लंच तौरे को सबवे दे ग्योने लंच तौ शले लंच तौरगा हजिमो कमु ड्राइव तौरनी अदुगा हरेन जौरगा सुमयामदा दुम शेयर तौरके अदुम येंगबी को मयाम गाड़ी थाव हापी को थाव यावददना अदुगा गाड़ी थाव हापगी ngaibasiga ko ithomta samse yengamba samse yengmuka दुकै दुम थमोइ जे सुनगरे पोकी पोक नता मयाम दुसु उठलके मैं मखोई यौरेको आई चानुपा केनो जिपलाइन तौनिंगे हाइना जिपलाइन तौबगी पार्क अमदा लाएको अदो हजिक यौरे अदुगा मिनिट 10 मुक्ति वाली हौगदबा अदुदो मोइ तौबदोसु अदुम यारदी उटलके अदु लोरगा मखा ताना युम येंगबिनसिको चलो ये वो वीडियो करो मैं यहाँ मपान से फजरा मैं यहाँ में होटल जाऊरे मैं मिता थेंग ngahak potharaga luzerani the hotel se phamungani piko adani aduga ngahak leiraga dinner charani dinner gi di rice cooker pure iko chak ti siga tum thongani aduga kai hai hinjang kai ka di jum de gi thonga pure e adu di dum fridge da thamaga kena kasu kai roi ko de jum de gi pura ka matan da su ice cooler da ice hapaga purak panina nungsa khana sar su kishum spoil oi deba to ai tala khoi family tala inate ai gi marathi friend do moi gi family su la ini to family khoi ani pun lak pina bani mai gari da do ngak le raga khoi chak thongani aduga hinjang kai kadi ma kishu ai kishu hinjang pure da khoi pun sabina rani ngak le raga to ngasi gi di blog se sikadum loi shil lage hayeng mo kamu morning da phangna rasika mayang Good morning, mayam. Ngasina second day ni breakfast to bagi chatli ka haji hallway dani hotel ki makata breakfast to raga kamu mayam gamu thengna sika mayam second day ki thok mu haure haji chatli mafam se haren dum utlake ka mayam da su dum share to rake fazagani dikhalli but khangde aishu adum internet to jeng budem phajana ui ado mayam da so dum share tawrake ren jawraga mafam do yengbinasi mayam Lake Michigan sam chatti na jawi ka to na yeng khaji khoi Wisconsin dani but asiki lake se sika so dum lei sani mayam akhoi haren se cruise to doini ka do cruise ki matam se khara wat pa aduna akhoi si mafam siga leirega ngahak ngai gani ka du ko mafam sem satti na phajaba adu utlake mayam dasu
nga macha sing se ai ne nga uraga nga wi do ai nga myam cha da ba leye ba ko adoi shu nga bu ura de ka phaning ba hayeng ai na India chatlaga su myam jiung ko ai dum pukhi de lei bani ko khoi chupa ga ai am pa me ba khoi chupa nga pha ba se cha da ba mayam mapham se khu pha zama lei mayam siga yam sathi na phazei ko and weather su nungai ba ga lore mayam mai chat man na mu ngahak puthari ni ko lei sing se khu pha zama mapham se su sathi na nungai ngatang puthari ni shade hai hoi nungsha budi dum khara change doi su ngatang phamaga puthari adu loraga kamu mayam do share tawrake te su kai taw ba hai do mayam aina siga tumin na pham na leibde kyam nungai khangaba kyam peaceful oi adu du ka khali ko ngari manam na ise kai gi noi na ko didi siga di changba ya de ko ki powder leibani na siga gi lanchen ba ya de du na ina picture se zoom to ra jeng bada nga mapan siga muk nga gum ba nga keno kang na leire ba do ke hai ising na pukhala aga shi ba do ko du na ngari ola ba du na ngari manam na si ure na fazana budi mayek shengre ngouri toraga macha lei basing se ngari ngatani buko nga sing se kang bodo siraga aduna ngari manam na mai ba ai thonda chiga tu ninga sai de phama mi du khalik ka bagi ka dai ngari manam no wakhan se nang to boduni dedi kona di munna zoom tora jeng bodo di ngari ngata le ra me siga mayam se pot tagi sana tha ba se phazai ko haurak pa se sai tagi hohallaga pot mayam chat mandana kamu pothare ugi makha sama maza kem nungai cruise ki matam sungi hagwali ba aduna ngai ramini na hakle raga di thoni masiki leise khu phazam to dro leise mananga tadi oraga phazat ro kai maming de ko wishu khangde khu phazam tawri asiki leise di yumda khoi khano bandor lathi hare khangnei ko mamai sim sang budo yonggi mamai mali na bandor lathi hainei ko but oinki dadi meitei ron na kai kawi edu de khangde ko but akhoi na adadi ingang oi ngada dum bandor lathi na hainei maya makhoi mafam asi mafam sigala iko sise lighthouse tour hen hai khangde kadai the lighthouse kadi ude but siga dum walk tawri ko boat मैम ले रे को से डेक वरमगनी मोसिगा थममगी इसिंग सिगा ए जूम बुते तवरय गेस बट इसिंग सिगा nga macha मैम लइए ai nga bur de sa se mareng chatle kyam nga phani jum da su pukhi da khoi chup panatra ga in khon ki am tawi ba ko em ngai ji ai ki pam je ba do cha da ba adu na nga bur de se mareng ta chatle I am lighthouse आधा ले रखो lighthouse से चटली
इसिंग मखोन से ताबदा पीसफुल होइद्रा मयाम ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯨꯖꯀꯤ ꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯨꯖꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯩꯔꯣ लौरक्ट्रे because we ओके का याहो को सन ओके का भी कोई चार बनी ना तो लौरक्ट्रे ये लौरे पर एक पार्टी है तो जाने ना है तो लौरे को इसने ये चालू पार्टी सिगना केक ले रे को एक ही पैसा में आई चालू पार्का एक पार्टी चार करे केक खाना चार करे मोय Makanggu kayaknya video 6 menit sih. Sana? Dadadi? Kayak sih kangro? Oh, you're right there. Okay. Maya ma koina cruise story se Lake Michigan da ni ko Lake Michigan ka jami jao bani Maya mai museum manung da ni ko cruise gi manung da mo museum su da manung da changak pani ko se se moi asi pot ka se hajik museum da lei se dia ko hajik akoi a da hajik bo seasonary ye u da kamai hai gani u shembagi hai gadra u tumhan bagi hai gadra u nanhal bagi hai gadra tak pado se na Siga se moi ki tadi museum da le khoi di ada khulak ta ji bo seasonary yam chawu budna ti ko museum se because jahaz gi manung da lei bani na pik tak na dum lei ko Ma'am cook se sathine nungai tre
ado moigi siga keno lei ko chabham lei re museum lei gift shop lei arcade lei what else kei lei te di gedi ingang pitru mayam gi play area lei what else te di kei lei movie theaters lei ado punamakte utre ko because kok sinungai ta bani na it punamak tu chatre but pochei mayam siga lei ko the ai chan pa budi arcade ka chatna sanarura bani theater tu chatlu bani movie jengak tra de khang de ko adoni mayam ren sudum phangna si ko kok sinungai tre ai motion sickness lei betuna kok se kitang kok ta pan bado ko dona kitang num nungai tre phangna se kam ko mayam ai se kok nungai tana hipping ai da nga ta ngai ne potha ba du ga inu pa na video nam na leiramme mayam khoi halak na yau dore ko ngasai khoi na chat pada lighthouse utkhi bado sika leire yauraga mu phangna rasi mayam khoi hajik hotel chatlani ko pung manga sorry mari makhai khara hele manga tara ani aduna hotel oina chatlani do harin hotel da muk adum phangna rasi to haraga ai janu padi ai manabi gi gari to chakhre ko because ai manabi gi machanu padu ga ai janu paga same class tani ba ko same grade kini adiduna mo bani to dum sananing ba to ko adu kai di ai gi gari da koi gari da chatladi aina toki gani dana mana phone sana ba to sana to ganu ne adiduna ma mamana bagi gari do ne chakhare because sananing ba to phone da aduni mayam da harin hotel jaraga mu phangna rasi ko mayam koi hotel jauna ai fresh oire ko iru thoktana ngahak puthara mini chak thu thagat le ko chak pudi charani ngahak le raga hinjang sulei aduga ingang sing di chakcha roi hai moi gi di subway one lobire e aduni mayam video se su ngasi gi se si matang se gadum loishil lage hayeng ayuk mu phangna rasi ko hayeng di jum su handoi ni aduna kadai je toina su ai ji bo khangde ai nu pa ga moi family ga ngangna bani hayeng chatoi se ado adum hayeng da sam phum chat padu su mayam su share tawrake ado hayeng mu phangna rasi mayam hello mayam kamu ngasi gi vlog se haure ngasi third day ni ko ngasa is akhoi ngarang khanara mani ngasi se beach ta chatlu si adu loraga ngahak adu dum leiraga kai di yum chasi hena ko ngasi yum su handuini ado no koi se weather jing hoda ba hai duni around hang just decision loraga weather jing hoda ba adiduna ngasi ayuk tum hogalak pata phatsana nong chuna leiramme ko nong chura banina beach ki plan di cancel tore aduna hiji ingang sing akoi movie one jing halani ko movie jenga ka aduga ki di lunch charaga yumda hanbagi hoji ki plan ni who knows haren weather pharak tana plan change to rasu but hoji ki di akoi movie yeng si hena chatke tawri ado mayam phangna si ko mayam ye nong se phatsana kan na chure du su freeway da kan na su thauba kai nong su kan khalak pa mayek su phajana sing de seung ai sana thauba sem nungai te ko gari to ma su thaurasu freeway de tap na su thauba ya te ba ko aduna ma ki speed limit leibani na adu ki makha de thauba ya da bani na dum kan na thaure du de ga nong su kan na ju shalak pa se lambi se phajana mayek sing te ba mayam si kanina ki ba heli se ko umam dumaina oiba se pura leichin thaba dumaina tawraga thauba se mayek sheng tabdo mayam ajik lunch matam su jawre ko aduna lunch pick tawrage hanala airport leda lakke mayam dasu in 1 mile I-294 south is on the left. mayam Chicago changak paga toll ngata Chicago se am toll marang kai heba ado toll gi asise akhoi gi siga angau bagi am khak lai se asise akhoi gi account ka connect to wini heba adudna toll cross to bo khudingi akhoi gi account dagi asidum automatically pesha deduct to khini ko ado ai khoina Wisconsin chatlu bo
tol amo le hode ba Chicago changak paga adum tol hore Chicago sathina tol marang kai ko and sigana weather se kyam pharamina yengo nung sa phasana sana khotna akoi adana nga sai nong phajana kanna chui ko aduna plan mayam cancel oire but to shukishu budi kai de ngasi dum jum su halakata banina kitangan na jawraga potharaga hayeng dagi so kamu thabak haudoini na aduni mayam haren so dum jum jawraga phangnasi mayam jum da halaga si mathen sena tawre ko hawai ma thonge alu ma ngaushille kaidi hawai jara ma metle thumjak pingari ma meitei oibani na isagi chinjak se khani thadokpoda kokka ngawge tawri aduna lakpaga hawai jara ma dum jawrabani kuina isagi chinjak charaktabase isa nungaiti mapandagi phana tagna leraga charasu jumgi isagi chinjak sna hawba heli pis mayam chaksu to eko chaksu sathina hawrame kai hai hawai dusu pach puron ga jenam gana shok tora to godam sathina hawrame du kai di isa se khoi gi letra phana mapanda charasu jumgi chaba jumgi chinjak to aduduna hawba hen badam charingak pudo ko aduduna ina hawai jar do met pado du kai di ngari du ka sathina hawrame adu kai gi di ngasi gi di ai blog se phazana namak trek ko because aina sai so hai gi baduni akoina ngarang hang plan to bada weather day jeng hoda baduna nongalaga dum plan cancel tawre aduga movie jeng halure ingang singsu aduga di movie jeng bata pata su thenge haidana ai blog su phazana namak mane blog nam hodre adu loiraga akamu khale ko koi beach ta chasira haina adum kaina tawre cancel tawre chatla roisi haina ko aduga gi di lunch pick up tawraga lunch chare aduga dum straight shika jumdo na la eko aduga di jumdala aga dum nganna jawre pung kya hoini mari khara hen gadra dana jawre aduga di aise kok nungai te bayam na ngasi se kai gino khangde aduna adum aise jumdala aga hippa bani ba ko hippaga aduga gi di pung ani mukai tumam gani hippaga na te pra tum gre pung ani muka aduga di haugatlaga chahinjang thonge dedi adum charaga haji mo kam potharani e ji kam painkiller ma cha do ni kokse chikli hamli ngarang de gi ne ba ko aise tum motion sickness lei heba ado ge di gari to mo di ke shur taw de ko but hoi gari da thekoi nai koi ching lambi di ingam de but koi chepa di thekoi nai koi budi thawoi na tawrak de but doi se ngarang hi de tong bodo adu da na khangde adum kok nungai khidabdo ko adu da ngasi su kok nungai tre to hajik tumam dai da hidak chadradi ai hayeng mu hakchang nungai tre di thabok chatpa tu mujhamela tawrakani ko aduna ngasi gi di asik gi blog se adum loishallage matang siga aduga mathangi blog tamu phangnarasi aigi video sibu nungai biradi like share subscribe to biramu comment so hai biramu ko nungai te and aigi hani ki subscriber mayam busu thank you so much ai bu support to bibagi mathangi blog tamu phangnarasi ko good night everyone bye